Check Ditaba tša Sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Ditlhogo tša tšona ke tše. Here, no voice is too small. No perspective is too inconvenient to be heard. We are gathered to listen to each other. Mopresidente Ramaphosa o rata go thakgolwa semmušo ga kopano ya Pulamadibogo ya poledišano ya setšhaba bjalo ka senotlelo sa go aga kholofelo le go rarolla ditlhotlho ka Afrika Borwa. O kgonthišeditše badudi ba naga gore ga go tlo šomišwa mašeleng a godimo tshepedišong. Lapa la mootledi wa senamelo seo se bitšwago ka sellathekeng Mthokozisi Mvelase yo a thuntšitšwego le go bolawa dikgaruru go dumelwago e le tša boraditaxi ka mabenkele go parara ka Maponya ka Soweto le Tsomato ka ponyo ya leihlo. Eskom e fitlheletše kwano ya go phumula sekoloto sa go balelwa go diranta tše dimilione tše 248 masepaleng wa Salt Lake ka Kimberley. Thobela nako ya go loselela ditaba ke yona ye nna ke nkgadimeng ke kana gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Mpho Teme. Mopresidente Cyril Ramaphosa o kgonthišeditše maAfrika Borwa gore ga go tlo šomišwa mašeleng a godimo kopanong ya dipoledišano tša setšhaba. O be a bolela le kgono letšatši la pele kopanong ya setšhaba ka Pretoria se se latela dingongorego mabapi le mašeleng a tshepedišo ya dipoledišano tše ao a bego a balelwa go dimilione tše 740 a diranta. Kopano ya matšatši a mabedi ya setšhaba yeo e le go Pulamadibogo ya poledišano ya setšhaba lenyaga e fela go sasa. Kgato ya mathomo e ragogile le hono seo ka ge kgato ya mathomo ya go thakgolwa semmušo ya kopano ya Pulamadibogo ya dipoledišano tša bosetšhaba e thomile le hono gomme morulaganyi wa dipoledišano tše mopresidente Cyril Ramaphosa o retile le go šegofatša kopano ya lehono. This is not a partisan platform. This is a national platform. Here, no voice is too small. No perspective is too inconvenient to be heard. We are gathered to listen to each other. Dipoledišano tše tša bosetšhaba di sotšwe ke bontši e fela ge a bolela la mathomo le dikemedi tša go feta sekete letšatšing la mathomo la dipoledišano tše mopresidente o ngangile ka la gore dipoledišano tše di tlile ka nako ya maleba. O dumela gape gore ye ke kgato ya Afrika Borwa ya go leka go thuša go mathata ao badudi ba lebanwego ko ona le go leka go bopa botee ka nageng. We are meeting at a time of profound challenges that confront our country and our people. Economic hardships that our people are living under, unemployment that continues to rise, inequality that besets our people, growing poverty, and a crisis of confidence in our institutions. Mopresidente o gateletše gape gore a go mašeleng ao a yago go šomišwa bošaedi bjalo ka ge bontši bo dumela bjalo. I shall not allow the taxpayers' money that amounts to 740 million rand to be utilized. We can have this dialogue much cheaper, much lower costs must be the order of the day. That is what we did. O re go ya le ka dipeakanyo dipoledišano tše di a go etwa pele ke badudi. Mopresidente Ramaphosa o eleditše gape maAfrika Borwa go ba karolo ya dipoledišano tše tša bosetšhaba tšeo di thakgotšego semmušo le hono ka motsemošate Pretoria. Go sa le bjalo maikutlo ke ao a fapanego magareng ga dirutegi le diunione tša bašomi ka morago ga go thakgolwa semmušo ga kopano ya Pulamadibogo ya poledišano ya setšhaba ka Unisa le kgono. Mosekaseki wa dipolotiki Prof Lesiva Tefo ka go le lengwe o dumela gore naga ga e tlhoke dipoledišano tše ka ge e le tshenyo ya tšhelete ya balefedi ba motšhelo. You don't need this dialogue. Ga ke dumele ga ke kwane le yona because ke tshenyo ya tšhelete le mašeleng. Kere tsona le tše ba nyakang go di dira ba ka di dira
ka 1 million rand if they can only involve the universities. The Human Sciences Research Council, the HSRC. Ye nang le bokgoni. Batho ga ba sa nyaka sekgowa my dear. Batho ga ba sa nyaka go kwa sekgowa. They've had enough of that. Erikebo ke ba dile ditokomane ka moka tse di amanang le moletlo wa letšatši le ke philosophy goba ke sociology o tlo bolela sekgowa se segolo ga di bolele ka dilo tse di tshwenyang batho batho ba nyaka mešomo my dear. Batho ga ba nyake di-potholes. Do you need a research report? Yo go botsa gore batho ba nyaka di-potholes, batho ba nyaka mešomo, batho ba nyaka safety and security, ba nyaka good education. Thuto e leng gore ge ba fetša ba ile khumana mebereko. Le hono go potšišo ya letšatši re rile na o holofela gore poledišano ya setšhaba e ka fitlhelela eng le go thušanaga morago ga go thakgolwa semmušo ga kopano ya Pulamadibogo ka UNISA le hono gomme letlakaleng la Facebook Sewiša Mampa o re na yena ga ke sa na tshepo ya selo tše dingwe re šetše re no bona eka e no ba go ntšha phefo ganong ga go selo se kaone seo se tla go tšwelela Mhlabi Holeni yena o re di tla retwa di bua mokatong na ga ke bone ba tla fitlhelela selo se se botse go aga setšhaba botlhe ba na le bomenetša letlakaleng la X Opancheche o re ga ke na tshepo ya gore ba ka tliša diphetogo mererong ya naga ya Afrika Borwa tše dingwe tša ditshepedišo ke kgale di dirilwe go setšhaba e fela ga se tša phethagala bjalo poledišano ye e ka fetola eng ge le Vincent Makobe yena o re ke tshepa gore ba tlo fitlhelela go tsamaiša bafaladi bao ba sego molaong morago magaeng a ga bo bona maikutlo ka WhatsApp ke ao re ba ka kgona taba ya bosenyi tlhokego ya mešomo le bafaladi bao ba tsena go ka monageng ntle le ditokomane tša maleba ke le tše fa gore poledišano ya bosetšhaba ye ya gore se tla go se fitlhelela le go gola naga ya gešo Afrika Borwa ka selo ka baka la bora dipolotiki ba ile gore ba hloka nnete ka mešala matšatši ba tshepiša setšhaba sela le sele fela ba pala go phethagatša ga ke holofele selo go tšwa poledišanong yeo ya setšhaba ge e se fela go re nyantšha monwana le tšhomišo bošaedi ya mašeleng a mmušo ka mehla re leboga maikutlo re gatela pele ka tšeo di rego ba go legwa bao ba letetše go tsheko bao ga bjalo ba go legolego ka kgolegong ya Mokopane provinseng ya Limpopo ba tla bušetšwa kgolegong station sa maphodisa sa ka mo Kgopong bekeng e tlago ka ge go mpšhafatša kgolego mokomišenare wa maphodisa ka provinseng Thembi Radebe o boletše morago ga kotsi ya sefatanaga moo go tlhokofetšeng bagolegwa ba tshela le lephodisa la mengwaga e 42 William Lelaka Maabane Lelaka o be a sepediša bagolegwa go tloga kgolegong ya Mokopane go ya kgorontsheko ya magistrata ka mo Kgopong bagolegwa ba go tšwa ka mo Kgopong ba beilwe ka Mokopane mengwageng e mebedi ya go feta ka ge kgolego ya mo Kgopong e agwaleswa Mapodisi kwa stationeng sa kwa mo Kgopong ba utlwile botlhoko thata vene e neng e pegile bagolegwa ba le 11 le lepodisi Sergeant William Lelaka kwa mo Kgopong e menugile mabane mo mmileng wa R101 Sergeant Lelaka ga mmogo le bagolegwa ba le barataro ba tlhokafetse bagolegwa ba ne ba tshwanetse go tswelela kwa kgotlatshekelo ya kwa mo Kgopong e fela ba ne ba le kwa kgolegelong ya kwa Mokopane ka ntlha ya letsholo la go tsosolotsa moago wa kgolegelo ya kwa mo Kgopong. We had a challenge of the holding cells of the the cells itself were not up to standard, so they had to be fixed and renovated. And you know that at the time of the renovation, we have to take our prisoners to the next police station, and in this case they were either detained to Mdimule. If Mdimule is not full, then they will go to Mkopane. So the road to Mkopane and to here is the road that in the main napalm spread was using, particularly for going to collect the prisoners, bringing them to court. Bangwe ba baagi ba kwa lefelong ba re ba thusitswe ke kotsi eno. Pene ka metlha e re feta gona mola re berekang gona e tla ka police station e rwele ba bagolegwa jwale mara maabane re kwa gore e wele e bolaile batho ba le re ranya makubu a se ntshware botse because ke la bobedi diara ba kwishisha ba so hey gore safe bagolegwa ba le babedi ba santse ba le kwa bookelong ba le bararo ba ne ba ntshiwa kwa bookelong mme ba boetse kwa kgolegelong ya kwa Mokopane ke Katlego wa dikgang tsa SABC mo Kgopong. Madume ga fele re a lotšha
Lapa la monna wa mengwage masomepedi šupa yo a bolailwego nakong ya ditlhaselo ka lefelong la mabenkele kgoparara a maponya go la Soweto le kgopela thušo. Mthokozisi Mvelase yo a bego a šomela dinamelwa tšeo di bitšwago ka sellathekeng o thuntšitšwe le go tšhungwa ka gare ga sefatanaga sa gagwe nakong ya dikgotlano magareng ga boraditaxi le baotledi ba ditirelo tša e-hailing. Ba lapa la gabo ka Ulundi le boa la KwaZulu-Natal ba tlhalošitše gore e be le ngwana nnoši. Monna yo o be a hudugetše ka Johannesburg ka maikemišetšo le kholofelo ya go fetola seemo sa lapa la gabo sa Masheleng. Balapa la Mvelase ba wetšwe ke leru le leso ba re ba kwele bohloko ka polao ya sehlogo ya morwa wa bona. Mmagwe Khonzi Khuzwayo o kitimišeditšwe bookelong ka morago ga go kwa ka lehu la gagwe. Ba re Mvelase e be e le monna wa khutšo ba thušitšwe ke tsela yeo a bolailwego ka gona. Silimele kakhulu lento ayichazeki ngendlela okwenzeke ngayo. Seo se nyamišago ke gore o swele lore ba humane fela lerapo le tee fela. Ge nka be re kgweditše setopo sa gago e be re tla kgona go amogela. Sikwazi ukuthi silithole ithambo likababamkhulu. Balapa ba re o be a šoma bjalo ka mootledi wa e-hailing dikgwedi tše mmalwa o be a thabile gore bjale o tlo kgona go hlokomela mmagwe yo a fokolago le go moagela ntlo. Lao ya Mvelase e hlohleleditše gore badudi ba ipelaetše ka lefelong la mabenkele kgoparara la Maponya Maabane. Balapa ba ipileditše gore maphodisa a golege mmolai wa morwa wa bona. Mopresidente wa SAFA Denny Jordan le molatofatšwa mmogo ba tšweletše pele ga kgorotsheko ya magistrata ka Palm Ridge mesong ya lekgono. Jordan le molaodi mogolo wa tša Masheleng ka SAFA Kgroni Hluyo ba lebagane le ditatofatšo tša bomenetša le go loga maano a go dira bofora. Go latofatšwa gore Jordan o ile a thwala khamphane ya tša dikwalakwatšo morago gore a amege ditatofatšong tša go kata. Ka go le lengwe molaodi mogolo wa khamphane yeo Trevor Neethling o akareditšwe ditatofatšong tša bomenetša. Boraro bo lokolotšwe ka peili ya R20 tša diranta morago go se ipone molato. Molato o šutišeditšwe kgoding e tlago ka la 20. Lapa la Amantle Samane le holofela gore monna yo a mokatileng le go mmolaya a tlholelwe nako e telele kgolegong. Pete Simimao o bone molato kgorongkgolo ya tsheko ka Johannesburg. Monna yo o tšhabišitše go kata le go bolaya ngwana yo wa mengwage e tshelela kgweding ya Diphalane ngwageng wa go feta ka Orlando East, Soweto. Mmago Amantle o ile a se khitla ge a bea theleditše mogoboši wa moredi wa gagwe ge a bea nega ditaba tšeo di boefišago tša seo se diregilego kgweding ya Oktobere go la 2024. Pete Semiao o ile a ipona molato ditatofatšong ka moka. Ka mmoleledi wa gagwe wa semolao o ile a dumela gore o gokeditše ngwana wa mengwage e tshela ge a bea le mmileng go tla mokhukhung wa gagwe. This was after I had raped her. I then proceeded to kill her in order to conceal my wrongdoing. Monna wa mengwage e 25 o dumetše gore o ile a tloga lefelong la polao morago ga go dira diphišamare tšeo. Accordingly, you are convicted as charged and on the murder and rape counts, namely counts 2 and 3, in terms of section 51 subsection 1 of the minimum sentence legislation. Balapa la ga Samane ba re go theeletša mmona molato wa polao go ba go baditše kudu. It brought me back all the memories, all the pictures from where we found Amantle to a mortuary and up to the last day. It was so painful even nagumama. Modudi wa go tšwa Mozambique o dumetše gape gore o tlole ka mo nageng ka mo go sego molaong morago gore lengwalo la gagwe la tumelelo ya boeti le fete ke nako ka 2022. The court has convicted him. He has now been found guilty, so we now look forward to the next step, which is that of pre-sentencing proceedings. Kgorotsheko e letetše go dula bakeng sa ditshepedišo tša pele ga kahlolo bekeng ye tlago ka labobedi. Lefelo la Marikana ile la baka dipolelo tša go gana go fela mengwageng ye 13 e fetilego ka ge bašomi ba diketekete ba ile ba tsenela mogwanto moepong wa Lonmin Platinum ba nyaka go okeletšwa letseno ka dikete tše 2,500 bakeng sa bašomi ba megolo ya tlase. Morago ga fao lefelo leo la hlaolwa ka dipolao, kgatelelo le letšhogo go bašomi bao ba bego ba ngongorega ka maemo a mošomo. Batho ba 44 ba lobile maphelo a bona mola ba 13 gona fao ba bolailwe
beilwe ka la 16 kgweding ya Phato ge maphodisa a thuntšhana le bašomi mogwantong woo. And a very good morning to the viewers. It is another beautiful. Before the world wakes, they are already in motion, ready to tell the day stories. Was expected to be very positive. You may not see them on your screens, but their fingerprints are on every frame. The women of FTA News and Current Affairs are the heartbeat behind the headlines. With purpose in every step, they enter the newsroom where stories come alive. They don't chase the spotlight, but every single day, they shine. From morning briefings to final script edits, they work behind the scenes, crafting stories that inform the nation, shaping conversations, and giving voice to truth. This Women's Month, we honor their commitment, their brilliance, their passion, and the unwavering heart they pour into every story they tell. In the edit suite, every frame is polished with precision, their eyes catching what others might miss. They guide the newsrooms, lead the stories, and shape the national conversation with courage, clarity, and quiet strength. To the women who bring us the truth, we see you, we celebrate you, and we thank you. Eskom e fitlheletše kwano ya go phumula tharo ya sekoloto sa go balela go dimilione tše makgolopedi masomenne-seswai tša diranta seo masepala wa Solblak ka Kimberley o se kolotago. Masepala wo o kolota Eskom mašeleng a go feta bilione ya diranta mo ileng ya tsentšhwa go lenaneo la kimollo ya mašeleng la kgoro ya tša matlotlo leo le thomilego ka ngwaga wa 2023. Pijana mo ngwaga masepala o ile wa tsebagatša lenaneo le la kimollo ya mašeleng go baagi bjalo ka maikemišetšo a go lefela Eskom mafelelong a ngwaga wa mašeleng wa 2024 le 2025. Badudi ka Kimberley le Richie ba be ba kolota masepala dibilione tše 2.5 tša diranta. Dikgwebo e be e le dimilione tše 700 mola mmušo e le dimilione tše 730 a diranta ka ditefelo tša ditirelo. Bjale, a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge JSE tswalela pijana ka iri ya 5. Ranta e fokotše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo ntle le dolara. Tšhupane ya theko ya dišere kwa kakaretšo JSE le yona e fase. Theko ya dirafša e fokotše ntle fela le ya platinum. Bagešo di felela mo gopolang gore taba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano fa o le ka go kgatha tema gona. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lesolela tšona go sasa ka iri ya 6 mo go SABC 2 le lehae go latela kakanyo ya maemo a boso go šegofetše šalang.